Ngiza Nendaba wena Uza Nendlebe. Sanibonani ke wema ubongiwele indlovukazi umlomo ongathethi imanga. Namhlanje nginiphathele istory esisibhalelwe umngani wethu khona la ku TikTok DM sona. So istory sihamba kanjena ke. Uthi yena nodadewabo bamawele nje uyiwele, so bayazwana nodadewabo kakhulu, impilo nje iqhubeka kahle, bayazwana kakhulu, babangani nje, abakaze babe nabanye abangani nje ngaphandle kwabo bona bobabili since bekhula sebebadala. Kuthi lo elinyiwele la selithola ke i-boyfriend elithandayo nje, uthi wemthanda shema umuntu wakhe ngenhliziyo yonke. Uthi nje bejola, uthi zonke izinto ezenzeka empilweni yakhe axoxele udadewabo lo ayiwele naye, amtshele ukuthi I know indoda yami yenza ukuthi, uthi noma sebexabana futhi bekabuya zomxoxela, uthi njalo nje makhona into ezenzekayo empilweni yakhe amxoxele yonke into. Uthi nje imnandi relationship yabe emthanda lo mfana, naye lo mfana ukuthi wenza sure ukuthi nje uyalithanda leliwele, akakhombisa ukuthi khona into engekho right kwi relationship yabo, uthi bethandana nje. Uthi wase aziwa ngisho kwaziwe ekhaya, uthi kwakwaziwa imndeni nje yombili yayiseyazana noma ubhuti wengakaza zalobole ngaleso sikhathi. Uthi baqhubeka ke bajola kanjalo. Uthi usisi ke kuthe nje ngelinye ilanga baxabana nomuntu wakhe baze bahlukana. Uthi ingxabano yakhe futhi ayizisela kuwe la kuthi akhale, athi ziphela inyanga ezintathu lokho ekhala. Kunzima nje ukuthi uhlukene nendoda yakhe ngoba ubese cabanga ukuthi indoda yakhe ezomshada umyeni wakhe, bese bona ikusasa nalomfana. Uthi axoxe udadewabo lokho emduduza ke emtshela kubo uyo advisayo, akumtshela nje ukuthi hayi sisi kuzolunga, hayi mnike kancane isikhathi kuzogcina sekulungile, mhlawumbe uzophinda abuyele kuwena. Uthi usisi ke kuthi nje ngelinye ilanga sebehleli mhlambe sesidlulile unyaka ehlukene nalendoda. Uthi hayi, uthi uyabona egatini kumemeza abantu bazocela isihlobo esihle. Uthi mabamemeza labantu bezocela isihlobo esihle, uthi ngibe confused ngoba phela mina sihlukene nje nalona and labantu ngiyabazi abakuboka kamuntu wami. Uthi kodwa ke kusho ukuthi bese kuba nenhlasi ukuthi kusho ukuthi umuntu wakhe urealizeile ukuthi emene hayi bengamele bahlukane. Uthi hayi baqhubeke bamemeza, hayi ke ekhaya baze bavulelwe ke bangene. Uthi mabangena sebethi bazocela isihlobo esihle, bayasho ke ukuthi bazocela isihlobo esihle, bazocela iwele lakhe lele linye belingathandana nalomfana, bazocela udadewabo oyiwele. Uthi ubhlungu ayebuzwa, uthi ngakhala ngabuza ukuthi ngadinwa nje, ukuthi ngabuza kusisiwami ukuthi ayibo laba bantu why umuntu iex yami izocela isihlobo esihle kuwe, especially usazi ukuthi lo muntu lona ngimthanda kanjani. Uthi wathi usisi wakhe no masenihlukene ungishelile and nami ngamthanda, ngabona ngathi windoda eqotho njengoba ke saqhubeka sathanda bengisaba ukukutshela. Uthi usaba ukungitshela umbhedo yini udadewethu, usho ukuthi wena yonke lezi zinto ngixoxela ngokuthi silalana kanjani, ungenzela ini, kusho ukuthi wena ubungavulalele ngoba naku udadewethu, ubulalele ngoba naku ucabanga ukuthi uzoba indoda yakho kusasa. Aphendula usisi wakhe athi akukho njalo, mina bengicabanga ukuthi uzoqhubeka nawe, but uthe makangishela nami ngabona uthando la kuyena, ngabona ubuhle kuyena. Uthi ngabona ukuthi uyindoda eqotho, uthi ngadinwa. Uthi kuze kube namhlanje akamkhulumisa udadewabo. Uthi ayikho, uthi wazitshela ukuthi ngeke aphinda amkhulumise ngoba lezi zinto lezi ayimxoxela ngazo ngendoda yakhe namhlanje indoda yakhe izolobola yena. Uthi enene futhi akaze nje akacabangeni ukuthi empilweni yakhe udadewabo angaphinde aqhubeke nalendoda le kade ithana naye, and azi kahle ukuthi le ndoda uthanda ngenhliziyo yakhe yonke. Umbuzo ke nangu ke ngoba usisi ukhona la umngani wethu. So umngani wethu uyabuza ukuthi amxolele yini udadewabo noma miyeke yini. Uthi amxolele ngoba akaza zakhulume naye. Uthi it's been 5 years manje. Uthi akamkhulumisi ngoba akasibona isidingo sokuthi amkhulumise ngoba uzikhombisile ukuthi yena uyisitha kuye. So guys, ngiyanicela ke bangani bami, ngicela
simsize usisi simtshele ukuthi enze njani akamxolele nodadewabo. Is it worth ukuthi amxolele na or amnyeka ngamkhulumisi nje beqhubeka ngamkhulumisi? Uthi iyamudla lento ngaphakathi, uthi ngoba iwele lakhe lalumnganakhe wengacabanga ukuthi iwele lakhe lingaphinde likujole nendoda ayejola naye, especially ngoba weyazi ukuthi usayithanda. Ungajola kanjani nendoda kadadewenu wazi kahle ukuthi imizwa yakhe ifila kanjani ngayo? So ngiyacela ke bangani bami ukuthi ningitshele ukuthi umngani wethu lo lana enze njani. Uthi angisixoxe lesi story anonymously, that is why ngazange ngize ngisho amagama abo. Ngicela kusizo la kwi comment section. Ubongiwe Indlovukazi, ngiyabonga.